naringire muri formule nimubwire ngo eme. Sawa vuga ngo narindi musekari mutima wambwira ngo hano hateraniye abaririmbyi ka batatu naje wa kane, tuvuge ngo eme abaririmbyi abane mukanyariya umwuka rwari ntangariza ko ndumurimbyi nkazaseka umuririmbyi wa kane w'igiterane nimubwire ngo eme. Narimbuze Rugamba na mwene datari amusuke n'uyu mushiki wacu hano semene amen. None je naratangaye ari utuntu nagendegeza umutima urambwira ngo uzi koko kuri umuririmbyi uzi ko iyo nkuzi indirimbo bitazabinsaba repetition ni rimwe gusa kandi kujya nyumvisha ushutse nimbara bakora cyangwa babaramye nuko ikagenda izenga mu mutwe narangiza ngahita nsigarana na kanosyo tuvuge ngo eme ati nta mpano w'umunyagari baho nimuzamura amaboko tubwire ngo haleluya. Mwari mugiye kunkoraho gucya kandi ukavuga ngo guma mu ihema ryo gushima witinya Goliyati uri imbere yawe muri bino mubyiza guma mu ihema ryo gushima ako aho hantu wavuga ngo guma mu ihema ryo kugira gute ryo gushima zanumva abadayimoni tubasiribanza kandi hari agastrategie umwuka yanyigishije nimubwire ngo eme. Uzubwira ngo igihe abadayimoni bazatekereza ugomba kubabara ngo uzaje kwiherera ngo ubwire Imana ngo Mana ndagusaba uno munsi nkokoza abadayimoni isoni tubizi ko biteguye ko nza mfite akajonjobero unyatse kandi ndayikonda Imana iyo wahudumiye inzana amaza gusa na shikano ngagagara nganezero ati ndatase mu juru nimubwire ngo eme. Kibaza nta kindi kintu kigira imbaraga imbere ya Satani nimubwire ngo eme. Na makuru abirafatanye nuko umusuzugura no kwishima ibyo biba bimurangije ariko iyo ibona umuntu Satani zipanika akamabanga kazeze nike cyaba haromba mwaza ubona gamaseka akatoya ukamona yapanitse. Uzi ko umwuka arushe anyigisha no kutagira amatsiko tuvuge ngo eme kuko hanze tumuzi ko tuba muri Kongo kamagira ngo papa umwuka wanyigishije gutuza nkamaseka nimubwire ngo haleluya. Ariko kumanywa twari ko tubivuga tuvuge ngo eme. Nzira umukoresha kugira ngo mushire ubwoba bw'amapepo amapepo yagezantera abantu bazabumva ngo amapepo akagira ngo ni imikino abazimu bazagutera nka gatatu mu ijoro kane none ndaro ese uko amapepo anteye nzo hanze ukansenga uko umutima urambwira umunsi umwe ngo uzubasuzugura ngo ugire isaha yo gusenga baza nimba baneguka sankiro senga ni Satani wari waje nkabango isanti ziragera nanje ngamubikira nimba ari saa 9 nkayibika kabango saa 9 ndaza nawe urumva ndabika naho Satani agushakanyije ukamupani ugasenga amasengesho atari muri porogaramu papa ayo azavuga ngo nagahamuye aho nuryama akagaruka sibene wacu tubabari ruhande nimugire ngo eme usubira uzuke urararaga wicaye. Hari umugabo ukakuza kuzetsa ngo asigaye ngo gumagashamwe indirimbo ngo adasinzira ataze kubera iki ngo bari mukuzanye nambwira bari mukuza ngo bakabungira ngo hajya ngo yaravuze ngo ntazofa ngo yanga barozi ti atuzabufura bufata angavuga ngo ndanze ndamatse babimenye gute nkubanga hanga ati noneho bageza bicara mu nzu bagacokora abayumbe hati bacokora abayumbe ndarushwa ndabivuze nuko nguko nimugire ngo eme. Ariko kamera nayo iryo jisho rizari dutera kutavuga amakuru meza
muzamura amaboko tutazi haleluya. Nimubwira ngo yeme. No. Ati bacambura abayumbe munkabataho. None kwa ucamba abayumbe ukunda none abarozi. Ngo je nanga abarozi ndabikubwiye nari ngiye kuvuga uwo ngo gazabwira nicyo kibazo kinagize cya kamera. Jewe nanga abarozi. Ati nicyo ariko ndakindi. Okay. No amara kumubona ukava akamaza kamamutunguza ajya waravuze ngo wanga abarozi urabufata. None umwana arambwira ati ntakijyama ngo asigashiramo imiziki. Namwe ataho uzageze ryari. Ti wewe kendo uzozawijyanira ufata umwanya usenge numara gusenga ujyame. Nubwo bazoza bakagutwara mu nyanja uzubabwira ngo Yesu aramfite ndaho mu ndoza. Kandi bazagukorera amapuratike yo kukwereka imbaraga bafite ariko uzahumure ko ndaco bazogutwara. Nimugire ngo yeme. Ndavuga ati bagritira bwo ashene nasazi. Usiko baraziboka tsiri kamisa tukamutwira ngo riragiye. Ariko umuntu ufite kwizera nimugire ngo yeme. Yavuga ngo to gutyo gusa imbaraga z'Imana ziteye ubwo. Imbaraga z'Imana ziteye ubwo. Ugira gusa ngo to kamona ngo bi yagaze. Navuga ngo bazo bagutwara akakujana mu nyanja na kivare uzoza babwira ngo ndaco mutwara Yesu arafite. Niba kugarura ibyo azakora ndagusaba kimwe gusa tukagira ubwoba tugahamuke. Cya kabiri ndagusaba kwirinda ibyaha by'ibyuririzi. Ako none kundangiriye mu mabanga reka mena amabanga byarangiye nimuzamura amaboko. Bamubwira ati buri gihe abarozi umutima wawe mukivuta bishaka ko yarambwiye ngo yaraje ngo azakubwira ariko yambwiye ko azazimisinyisha wakazambwira ngo nkingure ndanga ngura sinkingura. Ndamubwira ngo rero urwo rugi ntabwo ari rujya kw'inzu yawe ni umutima wawe ugikinze uramenye ntukagire gute tugakingure. Ndakubwira ikindi kintu kimwe ugende wirinde ibyaha by'ibyuririzi. Kuko uburozi bwo ntabwo wenda gufata kuko ndagukunda nimugire ngo yeme. Ariko ejo bundi bazagukubita karari bazoza bagira cyo gusangana n'abahungiriye ko ari umugore abandi bagusanganiriye. Abarozi kintu bagira cyambere iyo bananiye ntabwo baba bakiguteje imbaraga z'amapepo baguteza ibindi byawe udakeka ko ari amapepo warangiza bigakamura Imana muri wewe. Iyo bimaze kumara Imana mu mutima arme de sorcellerie yitwa usherati. Iyo ngiyo ni first arm, le premier arme, le lourde arme. Ikibundi cy'arutura cy'abarozi n'ubusambanyi bazabahagurutsa abakobwa badafashwe ngo bafatwe kugira ngo barebe ko gufata warabananiye. Nabwira ati urame tubwire ngo eme. Ejo bazaza baguteza indonganyi baguteza ibiki wabo bagasazi ko hanze tari kubyo ngibyo si objective ibyo ndani cyo babishaka. Bazobanza bagukamure nibamara uzabona kugera iyo baba kujana ariko mukivuga ikinze ntugakingure gusa gende wirinde ibyaha by'ibyuririzi. Siko nawe wumviyeho nimugire ngo eme. Amakuru yarangiye nari ngiye kuvuga ngo nishaka tuguruke tuvuge ngo witinya Goliath turi imbere yawe mu bibi no mu byiza guma mu ihema ryo gushima uzi kumushime. Ariko Mana we twaba tuvuga ku manywa ngo nimesikia nimetoshika Bwana Yesu maishani mwangu sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Nari uzi ko abantu benshi ndatangaje mwari muzi ko abantu benshi bafite ubukene butatewe nuko hari ubushobozi bwabuze ahubwo ni ubukene buhiga ubugingo. Uzi ubukene buhiga ubugingo
nimugire ngo nubwo pagasa nk'abandi nubwo okubita ariko niba umugabo guma mu ihema ryo gushima none se warapfuye ntuhari, none se ntuzurya, none se barakurusha iki, wowe ntuzawinjira, wowe ntuzuririmba, ariko ayo mapepa ashobora kuguteza kuzinuka imana yawe cyangwa ukagira imanza ukayivovotera. Guma mu ihema ryo gushima il diable utilise ili ateke uzima wako kugira ngo abone ubugingo gusa. Hari abantu bafite indwara z'indwara zisanzwe, nimubwira ngo haleluya, kandi nta kibazo bafitanye n'ubuzima bwabo, habe n'imibiri yabo ngacu babwiye, bafite ikibazo n'ubugingo batunze, ko baragira ngo barebe ko umubiri wokoroga ubugingo bukavuga ibitari byo, ubugingo bugahungabana bugatakaza umwami Yesu. Mureke mbabwiza ukuri, mubwire ngo sinzi niba ari hano ariko mbibabwira, nabwo ngo nta wundi muntu uzasangana agaciro, ntawe mu isi, nta mukene ugira agaciro, tuvuge ngo weme keretse umukene w'umukristo wuzuye. Iyo wuzuye umwuka, tuvuge ngo weme Imana izi gusukaho igikundiro kitavuye ku ipesi, kitavuye aho uvuka, kitavuye ku byo ufite, kivuye gusa ku Mana. Inzatetse abantu babwira umunsi umwe, ariko se mahoro yarakenye, uzi ko narushe menyera ubukene, nimubwire ngo eme mutakidakenye bari mbarike izaduka igihe niba bafite ipataro zibiri. Imana yarabonye ko itoshira ku murimo w'ivuga butumwa nta mahuzu, tuvuge ngo irayizi izana amahuzu yagize neza. Ariko nari mfashwe Mana, nari mfashwe gapana, ubu ngubu gamaze kwigira akagarara nkicara hariya ngo ndumuvuga uzi ko nigeze igihe kimwe kuzavuga ngo Mana none n'umusinezerwa kandi gwigenda nezerewe tibyoshoboka gusa naje Imana tuse none ibi nibiki ko navuze ko nicara ntagizewe none numva ko umuka ganeze ubugingo bwaje ngo ese ngo baro ngo wayipomsa ukayuzuza ngo wamara ukayiterera ngo yoshikika batama ngo yaye ngo kubera ko wamaze kusura tiwoshika mu ikanisa ngo bikunde. None umunsi umwe ngira ingorane z'ipataro gushanyuka, kandi ishanyuka ntanyuze, nta faranga zo kwa tayori, kandi iyinga kera ryabaye, haza ibibazo bibiri, urasiba irindi gute, ariko ikaba yashanyuse mu musono, urabona hari ukuntu isihura watambuka gukikagaragaza ko yashanyutse. None umwuka ansova kandi undi murambwira atari ko se hari icyo Imana idashobora, ati senga Imana ikavaringe. Ariko kwizera kujya gusa kwizera ni ubupfu ku batazumva, nimubwire ngo eme. Ariko nama numva nyine umwuka unyemeje kuyisengera Imana ikayikavaringa mu kanisa ntibahabona. Kandi ikibazo nari mfite cyari kimwe, nkiyoza nkicara mu ntebe byari gushoboka, ariko undi baramubwira ngo se ndabishobora, ndaja kwitera hejuru usanga nagise gute nagurutse. Ati senga Imana ikavaringe, ngwise isengesho rya kavari, nimubwira ngo ndakize ikintu cyanzangashega Imana kujyana umuhanga dushize mu ikanisa. Tuzamba Pawulo ngo ko ndi umusazi wa Kristo, ngo uri umusazi wande, ubwo turi abasazi nzamura tudasaze, ariko dusaze nyine mu Mana ndahandi. Ndabibe turahimbaza twamatugira ngo papa turasirimba gusa, turaguruka twike guke, twamatumanuka twike mu ntebe sinzi niba umugore bari umugabo wafashwe, ati Bwana sifiwe, ati sema horo nagaruke hano aduterere hariwe nkazingahe, naringira za hariwe nk'iza umuriro,
ubu ngubu nyine ko turaza tuvangamo ivugabutumwa tukaba twa potopoto nagaza bikubita nkumva amafirimbi nkahavuze haleluya nyine bene ijya kibombo tuvuge ngo amen. ndazikubita kandi agitekerezo nigeze ngira kuko twari mu mwuka noneho subiyeyo kujya ngeze nkariya undi barasinze ngo garuka nuko ambaye mikoro ndazikubise ndamanutse nike gucya mu ntebe numva ko umutima umbwira ngo tubabonye ko batabibonye ngo ntibaba bakugaruye kuri rutari kabiri. ngaho muzamura amaboko kuko namirijwe ko nta muntu wogarura kuri rutari kabiri babonye ko bafite ikibazo zoba uyu nawe undi baba bafite ubwenge ariko umutima urambwira ngo kavari yabaye asigaye itahire imugire ngo haleluya. none uzamuguma mu ihema ryo gushima imana yanga umuntu w'amaganya, imana yanga umuntu wivovota. uzugerageza usenga imana ubwire ngo mana nkura aya maganya nimburara ndareseka vuga ngo niritariri ryarakeye ejo tuzorya nimugire ngo eme kubera iki kandi abantu benshi bakunda ubuhamya ariko iyo bageze mu nzira baganisha mu buhamya usanga batangiye kugira gute komera vuga ngo ni ubuhamya none bikakaririmbo bari barimbye niko kari kankorogoshuye kavuga ngo guma mu ihema ryo kugira gute witinya guriya turi imbere yawe mu bibi no mu byiza guma mu ihema ry'amashini guma uvibure gusa nta kindi kintu kiza gicanganyikisha satani ni uko utazuhindura leta nimubwire ngo eme yaguteza ibibazo yaguteza ibyago yaguteza igasanga gusura mu mahema yo gushima imana kaba ngo uyu nguyu igihe kimwe satani yigeze kungerageza ariko nkoresha izina ryiza namwe uko murabyumva nimubwire ngo eme tanirangerageza umunsi umwe tubona inama ya satani yarabaye yaba ngo sema waratunaniye ngo kubera ko yatunaniye ngo mumurekere ibyishimo byo mu mana ngo ariko undi mukemere ko yishima mu mubiri ndavuga ngo ndabona nibwo musigaye hamwe ndabakurana nimuzamura amaboko sinaproverga nimugire ngo eme siko noneho ibyo nibiki nigeze kuba mu buzima muti murambwira ngo uko ari amavensi amwe abantu badakwiriye no gusoma muri bibiliya tuvuge ngo eme kuko bataragera mu gihe cyayo buriya buri vensi yose igira kayayo igira aho yagenewe kuri yandi wovuga none ubwo nonyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinotinya ndi kumwe nawe kandi utarakibona aricyo wari wageramo urabangura kinyuramo kandi uri mu mwidegenzo nimugire ngo eme kuranabesha kigeremo numara ivesi ngaho igeze mu makuru tuvuge ngo eme yikoresha itikora akazi ariko hari ahantu woyivuga imeze nk'igipindi nimugire ngo eme cyo gihe mu gitondo nagaza senga nkavuga ngo nibwo namenye sala ya Bwana kwigira akamaro nimugire ngo eme amaze nkazangira kuri ya vesi vuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi aho nagaza mpagira umutima ukamubanza ugahagarara nkahatinda mana duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi kumva nyine ari amakuru yaje nyeneye kubera ko amaso yageze ari yagaye se turarya gute kibuka kagasengesho kavuga ngo utupe chakula chetu cha kila siku buri gitondo sala ya Bwana sinayirekaga vuga ngo yari iri mu ijambo utupe chakula ako mana we uzigisengesho rizarigenda rikawushuka nyine rikagira igihe cyacu none ubu nyine imana yaradukuje dusigaye duhawe umufuko wa kawunga umutima ugamba ndasaba mvuge ngo ifunguro ryacu y'uyu munsi kawunga atihari nimugire ngo eme nuko sigaye nshaka nashanga ngahekera kuri yajya avuga gusa ngo ubwami bwawe bose nimugire ngo eme ngamagara ubwami bw'ijuru ngavuga ngo ubwami bw'iki ubwami bube ubwami bukora imirimo ubwami bwawe waravuze ngo n'ubw'imbaraga waravuze ngo n'ubwami bwo gukiranuka bose umanuke ngamagara ubwami ibyo kurya nkaba mbiretse muzamura amaboko ntanga indi haleluya
nimugire ngo amen. Sinzi ko naringiye mu kiganiro gisanzwe ariko naco kirimo ubuhamya bwa Yesu. Nimugire ngo amen. Tuzosimana arabikoze. Uyu munsi nawe topic sarire. Topic ya mbere mu buzima bwanje nayihawe muri 2007 kandi ndibaza se nuko abantu bazabahabwa ibintu ariko soma gutya Bibiliya ndasoma none ongera kuri ya jambo rivuga ngo Imana ibwira Kayini ngo Kayini we ngo ukora ibyiza ngo ntiho kwemegwa gutya maze kuvuga cyo ngo ukora ibyiza ngo ntiho kwemegwa namanumva ari isomo. Nimugire ngo amen. Ngo ukora ibyiza ngo ntiho kwemegwa namanumva ko ndabwira nk'abantu ngo ukora ibyiza ntihogira gute namangandika akaba topic niyo topic yaje apanaga siko kubwiriza bwa mbere tugifatwa nagazambwiriza naje byo numvishe abandi babwiriza rwaye abahungu bose bagifatwa mugomba kuzamutegera amasomo neza ndetse mukaja gusoma muri Bibiliya. Ndabizi ko gwishurirwa topic mutagira ngo bibaha tuvuge ngo eme no kubanza ukinjiririya mu mwuka niyo topic ya mbere. Ariko umunsi nabwirije Beteli niyo yahuye n'umuriro wa mbere no munsi muri ibonera. Nimugire ngo amen. Ndababwiriza ngo ukora ibyiza cyokwe ako namangu karuko amakagenda mu mutima mbangenda mu mwibarabara ukora ibyiza cyokwemerwa. Niryo jambo rya mbere. Amen. None ubu ngubu sigaye mbabwa ibifuraze kandi ikintu cyamenyesheje ku Imana izivuga tuvuge ngo amen. Nuko ari genza mbabwa topic mu mvugo itari yacu se bibaho. None nahawe topic ivuga ngo nakaga ngo gaterwa no guhisha ibyaha. Akaga gaterwa no guhisha ibyaha. Ndasubira mbisubiremo cyangwa nzana indi mvugo. Akaga ngo gaterwa no kwanga kwatura. Akaga gaterwa niki? No kwanga kwatura. Iyo topic mbano mba Yeremiya ngo niwazuzana ibisharira ariko se mugira ngo yeme timukaza mureba umuntu ndabasomera ibyanditswe mara gusoma ibyanditswe tuganire turaganira zamba kundano no musunga kabateriko ntundi wasaze hari umutima ari kumbaza ngo none ngo nukunguko Paulo yakundaga bene wabo abayuda kuko ngo ari umunsi umwe yavuze ngo kubera ukunda bakunda akababazwa yuko banza Imana ngo azayifuriza nawe ngo azagera handa atekereza nawe ngo icama nawe akabivamo akarimuka. Ubwo rwego rw'inani rw'urukundo yakundaga bene wabo kubera ukuntu mbakunda. Nimugire ngo yeme nari ndebye ukuntu abasore bahabaguruka iwe ngavuga ngo ikiza kimbabaza ni kimwe we ukuntu mbakunda amaze twaberekwa tukerekwa ibyaha we yewe mu izina rya Yesu ngo nzobagira gutemana we noneho gahita mbabwa ukuntu nababwira kugira ngo bakire. Nimugire ngo yeme se musuma ngahego aguruka ngambo no kunda gusoma nimushaka mufatanye na Rugamba muhe nawe mikoro turangize tusome ibi byanditswe tumara kubisoma tuganire zanizera Yesu. Ubu nyine hari ikintu umwuka wera amaze kufushira mu mutima n'ukwizera imbaraga y'ubutumwa bwiza. Nimugire ngo yeme kumwanditse yaravuze ngo imbaraga y'ubutumwa bwiza ntigira gute tinkoze isoni ntaro wankigirira ubutumwa bwiza kuko nasanze burihagije bugira imbaraga ngo buzabwemeza umuntu icaha. Nimugire ngo haleluya. Amen amen. Ubukamuhanira gukiranuka umuntu ukundi mwamubona jewe ndavuga uwanga kwihana none ararara ku nkingo se ko basaza bazavyita ararara asambagurika. Nimugire ngo haleluya. Kandi ko nzoba nagiye iwiwe vuga ngo ubutumwa bwiza imbaraga izoba yamufurenziriye
azoza amena udusahani atabimenye, naho n'ibyaha yanze kwihana. mugire ngo haleluya. amen. kandi kubera ubutumwa bwiza bumukoroge, kuriya nasanze igituma abantu baheze mu byaha nuko babuze imbaraga y'Imana, kandi imbaraga ni ubutumwa bwiza. amen. Mutima warambwiye ngo ubutumwa bwiza n'amasengesho ngo nta kintu cyo bunanira, kuko nariko mbabwa ngo hari ibyaha bimwe ngo mutosengera gusa, ngo mukwiye gusenga mwamara ngo mukabivuga mu mazina ngo biza bihunga, biza biguruka ngaho kwakundi kudusisi tuvumbu. Sikwanura amakuru ngiye kuvuga naya, kubera kuvuga ukuri muri uriya muhana ntuyemo, urawuzi, tuvuge ngo amen. amen. Umuhungu umwe yigeze kwerekwa arambwira ngo yabonye iyo nije, kubera ko ndi mwarimu urubyiruko, ngo iyo nijiye mu muhana gutya ngo yabonye utuntu twatwiruka, uravuga ngo ibi bintu byabyiruka mu muhana niki mwe, ngo aravuga ngo n'ibyaha byabihunga, ngo iyo se mahoro yinjiye no muhana ngo ibyaha byabihunga mu rubyiruko, ngo biza byamabyiruka. none ndavuga atari ko nukuri, umutima urambwira ngo nta kindi kiza kibyirukana, ni imbaraga y'ukuri. ni imbaraga y'iki y'ukuri. ahantu hatari ukuri ibyaha byodende bikabikimata, ariko ukuri ni nk'ikomporo ubuteye muri edikota shitani. niyo mpamvu shaka abasore bashize ubwoba ngo bavuge ukuri, kandi ukuri nasanze niko kuvugira ku mututu w'imbunda bagufatiyeho, vuga tukurasa. ni hano nahishuriwe ndi mu kugenda ahantu henshi, nimugire ngo heme. nibutse isomo nahishuriwe nivuga ngo ni intambara z'umuhamagaro. intambara y'umuhamagaro nako ntangazwa n'ibintu bibiri, nabaje guhabwa capacity ngo umuntu Imana yahaye muhamagara ngo akavuga intege nkese. icya kabiri ngo ubwoba bwo gutinya kuvuga ibikomeye Imana imuhaye. icyo kintu cyarantangaje, nimugire ngo amen. umuntu wahamagawe neza Imana izimutiburiramo message kamubwira ngo yivuge, akajuguma kaza yumva yadagazwe kiraviriya ku birenge. ibintu ndabivuga muri bene ntibantera amabuye, barabyumva amaze yanarize zikaza, kubera ubutumwa buremereye. Imana iyo gukoresha umurimo wayo kandi itangira haleluya. mwafashe za Bibiliya? yego. uwa mbere arareba Yohana wa mbere urwandiko 1:8, uwa kabiri arareba Yakobo 5:16, urya wa mbere asubire mu Migani 28:13, uwa nyuma arasoma Yobu 31 ku murongo wa 33. siko nihuse cyane. uwa mbere twavuze ko ari inde? Yohana wa mbere 1:8. uwa kabiri twavuze ko ari Yakobo 5:16. uwa gatatu twavuze ko ari Imigani 28:13. ijya kane ni Yobu 31:33. ndasubiramo: Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo w'8, Yakobo 5:16, Imigani 28:13, Yobu 31:33. ngasoma dusome mu izina rya Yesu. haramuze ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse. nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. amen. oya komeza ugeze amen. nari ndikubwiye yego. ukuri kuba kutari muri mwe muba mwayobewe, kuba kutari muri twaho. ariko nitwatura ibyaha byacu, ariko habayeho kwatura ibyaha, niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Imana icya mbere ni umwizerwa, icya kabiri ngo izikiranukira kubabarira bitangaje no kutwezaho gukiranura kose. amen. iyo imaze kubabarira ntizi gusigaho, ngo izi ikwezaho no gukiranirwa kose kwari kukuzungurutsa ikabimara. dukomeze. Imana igumwishura kose. subira ushake mu Migani 28:13 ngahe nadusomere, ariko ndatanga haleluya kubwiryo mubanze mujakire, muzamura amaboko. Yakobo 5:16.
biriya iravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu, bibiliya iravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu umumaro mwinshi. iyo asenganye umwete. Amen. Amen. iyo asenganye umwete. Amen. Usarire dusome Imigani 28:13. mutega amatwi dusome mu izina rya Yesu. haravuze ngo uhisha ibicumuro bye iyo umuntu ahisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, tugategereze kugubwa neza, ariko uzatura akabireka ariko umuntu nazatura yamara akanabiva azababarirwa. dukomeze. Amen. Amen. muheza asome Yobu. soma Yobu nawe. none se gupasanya si byiza? Okay, nawe soma Yobu. igitabo cya Yobu ibice 31 33. dusome mu izina rya Yesu. hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanje nka Adamu, hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanje nka Adamu, ngahisha ibyaha byanje mu gituza, ngahisha ibyaha byanje mu gituza, mbitewe no gutinya iteraniro rinini, ngaterwa ubwoba no kugawa n'indi miryango. rekeraho we roshakashi balashandala. ariko iri iwacu habaho za ruga tuba twita ngo nizo muri East Africa, baza bagira ngo sharababakare abasharababaya sharababaka. nimugire ngo haleluya. kandi ngira impano ya ruga, ariko numvishe nkeneye kuvuga ngo iyo muri East Africa. nimugire ngo eme uzabura amahoro. Amen. ya Mungu atutembelee. Amen. nimugire ngo eme. Amen. umwuka w'Imana aganiriza imitima yose kandi ayikize mu izina rya Yesu. Amen. nimugire ngo eme. Amen. nikiza gituma mwanga kwihana, kanga kwatura. mwabaye abanyabuntu namwe barya baza bita abanyabuntu, ko ari bazavuga ngo kwihana ntabigize. niki timwatsinzwe, ndashaka ngo bataratsinzwe nibanshira amaboko hejuru. abantu batatsinzwe bumva bo bari shu. none nimba mwaratsinzwe kuko imutatura, titwari twabwiye ngo turi hariya ko nta bantu twabonye. cyakora nje hari uwo nabonye. nimubwire ngo eme. Imana imuhe umugisha. n'undi wagiye kwihana ahandi, Imana imuhe umugisha. wewe utihane kandi gaga ari umuntu uzureka ikintu agahita agira ngo isi yose yakiretse. siko biteye. nimubwire ngo eme. kandi ndababwiza ukuri Yesu ko arakora akazi. nimubwire ngo eme. ariko wewe dore ukuntu biteye, akaga ko guhisha ibyaha. ikintu cya mbere cyantangaje, Bibiliya yavuze ngo umuntu uhisha ibicumuro bye, umuntu uzubihisha ngo ntazagira gute? Ntazagubwa neza. udategereza amahoro, Bibiliya izimbwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka agira gute? nushaka uyaremareme, nushake wikansoringe, nushaka abakunezeza, nushaka abagukasoringa. abo bakansara twarabavuze ejo, titwabavuze? bagenda baturiza abantu imitima, babona umutima ugiye kwihana uhunga uva mu byaha, bagenda bakawukubita ibipfusi kandi bazamurira bakamumenya uwaturatuye, uwo Yesu ahashaka ukiza, bakamukubita ibipfuko akaroha kazima. ngo kiriya kiroroge ngo kirera gite nyanjya we unaniwe kuja imuzamura amaboko twirukana amabeko. wewe unaniwe kwihana. ko ejo twarabasengeye. yego ejo twarabasengeye. uku hari imbaraga z'amatimu zishinzwe kuzibza no guhoza abantu bashaka kwihana. inyigisho tuva hano akamatanga izindi nsha
ngo mama na yahe nawe so yafashwe bakamubwira nk'agafu kagira gute n'igihe no mu baba bashaka kukurohamo ejo uzobwiriza ugaruka kwa Yesu uzati teme ariko ndayo nzoba nkirimo nimugire ngo amen. Nzabwiriza kugaruka kwa Yesu mbabwira ingaruka z'abantu banze kwihana, ingaruka z'abantu banze kumvira Yesu. Nindangiza musobanukirwe ziwa la moto ibyo muzamwumva musa n'abashizemo nk'ibiti mu matwi mukumva ari nk'ibintu biraho gusa. Hari bamwe bazogira ingaruka mu isi taraja mu nyanja. Nigeze kubona umugore umwe, uwo mugore ni igitangaza, afite satani ariko umunsi umwe nararyamye mbona hasha mu isi, mbona karasha ariho nk'ibitoro, sinamenye nimba bazomutwika nimba kazambona ngo ndamubwira ngo nyanakurahiye mbona ndahayumva nabuke. Buriya mbabwiza ukuri, hari ibintu bimwe tuba dukora natwe tutazi. Ndashaka ngo abanyamasengesho mureke uno munsi ntinde, muranyemera ntinde, ndashaka ngo abanyamasengesho mbabwire iki kintu. Hari ico twakora, hari intervention ku bantu bananiwe ariko bashaka gukira. Yego, hari abandi amatwi apfundikiye hasabwa imbaraga zikomeye kugira ngo ziyazibure. Kuko nariko mubwira nyana urahi akazamareba guke umuriro wawe ugurumira ukazamumutwika gutya. Mutimurambwira ngo uri urwego agezeho rwo mu isi y'umwijima, ari mu mwijima w'icuraburindi mu buryo adashobora kumva, mu buryo adashobora kugira gute. Ariko wewe ukiyawumva ndagusaba gutera intambwe ukatura ibizaha. Ndaza kurangiza mbabwira imbaraga yo kugira gute, imbaraga yo kwatura mu kanwa. Iyo umuntu yanze kwatura ntagategereze kugubwa neza. Iyo agumye kwingingwa n'umwuka kwatura akanga, birangira azimye kiroho. Buriya mabwiza ukuri, icyaha kigira garanti kiza kigendera mu muntu. Yego, Imana ikamwinginga akagera ku rwego abirundanyije umutima ukaziba. Iyo ugize igihuruhanywa n'umwuka w'Imana akwinginga ngo ihane, azagera ku rwego akavuga ngo kuko wanze kumenya Imana, kuko wazanze ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo kugira ngo imitima yabo ibe akaheba. Burya Imana utagira ngo izire ku muntu akaba akahebwa itaragoragoje, iba yaragoragoje imyaka. Iyo umuntu ayinaniye izivuga ngo genda. Iyo ageze muri urwo rwego habe n'umwuka babuza ngo ntimusengere murekuriye. Twavuganye nawe igihe kirekire amishindikana, ategereje kuzuza ikigero cy'ibihano bye gusa. Niki ndabaza niki kandange rero mbabwira amakuru muzamura amaboko. Amen. Nova umuntu uzi gushuka ngo ntiwihane azogufasha gusha, azogukiza umubabaro, azogukiza iriya nyanja yaka umuriro n'amazuku, azogukiza ibyago bikuri imbere, azogufasha buke, azogutabara. Jo ndarishurirwa nariko mbwira abantu ngo kwemera kubabazwa mu isi ngo ndetse bakababazwa ku mubiri. Nimugire ngo haleluya. Amen, amen. Ngo kuruta kuzababazwa iteka ryose. Ngo kuko abantu ngo batinya akababaro gatoya ngo ko mu isi ngo barengera mbega gato ko mu isi. Ese ni kwiriye joro twari ko tuganira
amasisiteme abantu bananiwe kurenga. Nimugire ngo eme. Bako tubasomera bya bipande bivuga ngo umukazana ntazahuza na nyirabukwe, umukobwa na nyina. Ibiki bambwira abantu ngo ibintu mugomba kubyumva tukanabibabwiza ukuri. Muzamubwira ngo nk'ubwana abukobwa bw'ibitinyuke, aba bakobwa bato turi mu kushamburiya, muzamubwira ngo batekereje gucisha vuga ngo bafite amakuru ya ba nyina. Udafite ya nyina afite ya nyira. Aho none Yesu yavuze ngo naraje ngo timuze, muzamubwira ngo yavuze iki? None wewe ubona ko aho kuvuga ngo ubane na nyoko bukwe nabi, uvuga ko ugomba kubana n'Imana nabi. Kandi Imana isivuga ngo ndakuretse kuko wakunze umuntu kunduta, nuko uzemere bagutuke bakubwira akagogi, ariko wange Satani. Imana izakurengera mu gihe cyayo. Nimugire ngo haleluya. N'ubu ngubu ntakindi kigoye, ni amasisiteme abantu babatekereza ko baturenga. Kaba ngo aho gute birashobokera gute? Birashobokera gute? Ariko birashoboka. Bwira umutima wawe ngo birashoboka. Birashoboka. Niki kidashobokera Imana. Bambwira ngo ari ikintu gikomeye iki. Abantu bagendeye mu kigari cy'abandi, abantu bagiye mu byo badashaka, abantu ko barakora ibyo batemeye, ariko ngo baratinya. Dusengere n'ubwoba bw'amapepo. Nimugire ngo haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ibintu bibiri. Reka ntangire ikintu. Nti muzamwihana. Njenza mbona meze nkayo. Kugira ngo umutima wanje unkoroke. Jewe no kwihanira mu mukutano. Apana mwemza muna rwo kuja kwihana kuri pasiteri cyangwa umuyumbu umwe wize cyangwa ukananirwa. Yobu umvisha amakuru yavuze ngo se hari ubwo nigeze ntinya cyangwa ngo ngasha ibicumuro byanje ngo mbitewe n'iteraniro rinini, kandi ngo mpantinya ko imiryango yongaya. Hari umunsi mwabonye nita kuri ico nageza natura kama mbaya. Yego nasanze imbaraga y'umugezi uja mu ijuru n'ukwatura. Nenge kobwa sinzamenye abantu bukana bagira bw'icyaha. Je kwakaha gato kaza kankoroga ngakorogeka umukobwa umwe twigeze kujana, kandi ariko ikintu tuzokisengera. Nimugire ngo eme. Ariko je mutima kurambwira nzagenda gusa mpampudumiye. Mpampudumiye nibishoboka ndimuzongera kumbona tuvuge ngo eme. Ago nibishoboka zoza kuko ari amasezerano ufitega ntacyo yitanga, kandi kinyoma cyoco yaherekeza zaba ari mukuri. Kibasa uko twaragowe. Nimugire ngo haleluya. None wewe ndakubaza, ese kamera ziracyahari? Ariko kamera nazo ziritangaza. Sare nanategereje ngo barazishira mu pose, ariko ni murekera aho ngaho. Nimugire ngo haleluya. Ariko mwe muzamukuramo, siko muzamugira yakantu mwokuramo n'amahoro. Aka kandi ndakibaza muzakura. Tuvuge ngo eme. Iri terano ni ryo mbwiye ryonyine. None ico naringiye kubabwira ngiki, wewe uzusambana ukiba ukarya ikintu cyangwa ukagitunga, ukabeshera undi muntu akagirirwa nabi, wamara ukazuryama ukazuka ukaja ku kazi ugafata umutsima ukarya ukumva ni normale biwatuje. Natangajwe n'ubuzima bwabo. Kantange yararwe twirukana umwuka w'amapepo uzubuza abantu kwihana. Muzamura amaboko. Ayo baravuga ngo we ntiyageze atinya igiterane. Ngo agiye kukibwira amafuti. Ni wewe uzunanirwa gute kuvuga udufuti twawe uri kumwe n'umuntu umwe? Ushaka iki? Imana ikugire gute? Bibiliya yavuze ngo Imana ngo numukiranutsi kutubabarira. Ngiyo twatuye niyo yaturira isaha, niyo yo kwizegwa ikiranukira kutubabarira no kutweza. None mushaka ngo ikore iki? Ibasaba ifaranga?
sinatinye ko nzagawa n'imiryango. Abagabo benshi icyo batekereje ko cobatera igisuzuguriro nicyo cobakijije. Nimugire ngo yeme kwihana, kwambika umuntu icyubahiro n'agaciro, kwatura ntabwo kuza kwambika umuntu igisuzuguriro, guhisha icyaha niko kuza gusuzuguza umuntu, akaba insuzugurwa afunze umuntu, kuko icyaha cyawe nticyohishwa ogihisha. Habe n'aba bayumbe barabizi. Je nasanze abayumbe nibo bantu beza, tuvuge ngo yeme uzikuntu duhura tugaseka tuza amakuru. Nimugire ngo eme ndetse akaba umwe muhura mwakubitanye nijoro ukama ikubitira sambura ukavuga ngo muraho murakomenyana ngo turaho ariko kizayi kumenyesha rimwe neza, ariko nje wibeshaka akaza nkamumenya nzamuharasinga naje. Nimugire ngo eme nzamuharasinga mu mwuka, nzamfukama naje nkamutere kavuga ngo nteye naka ndamushaganyije ngahe mana no muzamuhura gutyo ukazona kandi ngahe twitema n'amahoro jega nigira ibitwenge ni password yo kubatsinda. Nimugire ngo eme ukamukubitira igitwenge gaseka bavuga ati uyamaze. Nimugire ngo eme Mana yigeze impa gahunda yo kuramutsa umuntu, irambwira ngo umuramutse kandi n'umuramutse useke. Ndango niho vyazi nimuzamura amaboko yego umuramutse guseke kandi mubwira ijambo rimwe, mubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Ariko Yesu agira gahunda nziza we ariko utundu twese turi misozi ni duto. Mureke mbabwire imbaraga zo kwatura. Buriya kwatura waruzi ko habe n'abaganga habe n'abanyabwenge baza babwira umuntu ngo nugira agahinda uzashaka umuntu nk'ukabwira kose apana icaha, yego ukavuge ukaruke kave mu mutima ugira amahoro. Iyo icyaha ukibitse kikavundira muri wewe kiza kibyara amapepu no gufunga imiraka yose yumva Imana. Ariko iyo watuye uruhuye umutima wawe, mutima wakira amahoro. Imbaraga yo kwatura ni ukuruhuka, kuko birizivuga ngo umuntu azizeza umutima, ariko ngo niyatuzakana ngo azagira gute, azakira. Gukira kuva mu muntu ndabizi benshi hano baricujije, ariko kwatura abadayimoni bitwa soni babafunze imitwe. Kwatura ibyaha bisaba ikizumu. Nimugire ngo eme kandi ngo ukabyatura ukanabireka, pana kwatura ngo ejo uzasubire. Kwatura ukagira gute, ukabireka ukabwira Imana ngo umbabarire ndaretse ndahindukiye sinzongera. Wamara ugasenga Imana ikagufasha. Mutekereza ko Yesu waje akabapfira akabambwa akava amaraso agakubitwa akababazwa akagira azoza bavugira azoza avuga ngo musuke yarage kubaho ni kizame kinini yabahaye kuvuga ngo ni watuzakanwa jewe ndumukiranutse kugira ngo nkubabare. Yakobo aravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mugire gute, mukizwe. Mwatuwe uzusimba gute uri umuyumbe n'ibyaha. Ustekereza ko Imana ikunezerewe? Uziko ari tuntu abantu bahindura nk'utuntu tw'udukinisho biba bisa no kwishusha, kuko no mu kabari bazababyina ndetse ngo bakarira. Ariko impamvu kimuzi umutima udacira umuntu urubanza ukuri nimba haba imbaraga. Mureke ntange haleluya. Imbaraga z'umuvuga butumwa si bivakana. Nimugire ngo eme haleluya. Imbaraga z'umuvuga butumwa ni ijambo rivuye mu mutima wera. Bantu benshi ngo nyigisha ngo ukuntu ari umwana umwe kumwe
ngo nimwigishwe ngo uburyo bwo kubwiriza, ngo azabigisha umuntu kubabwiriza. hari disikuru zibiri nubaha, nimugire ngo amen. disikuru yo kuvuga ubutumwa na disikuru yo gusenga zisabwa gusa zigira kiriteri imwe. zivuga ngo uvugishe ukuri kuko kuri hehe, kuri mu mutima wawe. disikuru ziza yo gusenga Imana ni ukwibwira ukuri udahisha, ukamuvuga ukuri. Dawudi yigeze kubwira Imana ngo ndabizi ngo ukunda ukuri, kandi ukuri kwa hehe, uko mu mutima. none naje, niyo mpamvu bambwira ngo umbabarire inyama y'iki y'umuntu. naje kukubwira ukuri uko ibintu byagenze kose, kuntu nasambanye na mukawuriye, narangiza nkicisha uriye avuga ukuri. amara abwira ngo Mana ngaye umutima waje uwo mpindurire. aravuga ngo ndeme mu ndi mutima, umutima wo kurunguruka mu idirisha nkaba ndaguye, nta gahunda mfite, ariko ngo ayibwira ukuri ko mu mutima. haleluya. hari zaburi yari kuvuga ataratura, nimugire ngo haleluya, avuga ukuntu umutima we wari uhagaze n'ukuntu ibyaha ariko ibyaha cyakora ko murabyumva. ushara wa zambi ni mauti, ingaruka z'icyaha zibyara urupfu, zibyara ibyago aka ko guhisha ibicumuro. niki gituma abantu bashatse kwegera Imana ariko bakanga kwatura ibyaha? niki gituma abantu bakeneye kuza mu ikanisa ariko bakanga gukizwa? niki? umwami Yesu asura imitima yanyu. semeni haleluya. umwami Yesu yorosha imitima yanyu. Imana iradukunda, ivuga ngo ikiranukira kutubabarira no kutweza. uzutinyike aho uzutekereza ko icyubahiro cyawe cyotakarira niho kizozamukira. aho uzutekereza ko ukizigame niho uzagiterera. sinzi ko mvuze imvugo yumvikana, nimugire ngo haleluya. uzutekereza ko isi gutekereza nk'umuziranenge, uzutekereza ko tukuzi nk'uwera. mwese abe urwego mufite rwo kudasenga Imana no kutegera Imana, nta cyaha na kimwe kitobabaho, nta na kimwe. ntimukibeshe ngo twobatekereza nk'abanyembaraga, ntimukitekereze ngo twobatekereza nk'abaziranenge. tugereranyije n'urwego abantu bariho rwo kutegera Imana, mubagwa mw'ibyaha byose. wobesha, wogambana, wokwiba, wosambana, woroga, wobeshera abandi, izo byaha byose birababereye kubera impamvu imwe, urwego. none ni gute uzabamurimba kazamugenda gucya ureba gucya ukamubwira ngo none twagutekereje igitangaza? vuga ngo bure siperi yo guhicubahiro tuzi uko twaraye tukweretswe. kamone umuntu yarenzwe karamareba nkagutya. nyamama we niko cyagushajije umuntu ibyaha byomujojobaho, yamara akazagenda yamagira cyahumirije ko wa mugore wavuze yasinziriye ngo se ntawe uzoba agikubita ikirebezo. nimugire ngo haleluya. mwihane mwokagira Imana, mwihane ko ndakira mvuge nitonze nta kibazo, ari kibazo kihari. mwihane ni formule nziza, ariko uzi umuntu kubyina nta mutima wamucirike, ariko uzi umuntu ukunda zagira gucya akazamba ngo tiko icyaha kitaza giceceka muntu wagira gucya Imana. ni umupolisi papa, ni wowe ubimenye.
cyo kwemera gute umuntu azapfukama akamubwira umuntu yasenga ikamura ngo urishungereje kurishungereza nibyo byaha umuntu yagira gute kikase nacyo cyo gutinya umutima wawe gutinya tuza amakuru yose tuza aho waraye tuza urugendo rwagose none kwihana ugakira kwatura ugakira bikuriye iki ni ifaranga Imana igusabye Imana yishimiye gukirisha abahizera ubupfu bw'ibibwirizwa kwemera ibintu byoroshe wamara ukakira ibikomeye muzamura amaboko enyi ujana kwa nini hamtubu zambi mara tena mnasema mnampenda Mungu nampenda Mungu na zambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi usipotubu uache haraka pole pole zambi zako ni injiri bikeye mundiri haraka ko barimba nsinkazi ko bazakarimba kaza ngo sabuni ni nyingi madukani ariko nushika haje havuga ngo damu Yesu yisigira ku bangu kukatu abantu sabuni ni nyingi kule madukani hizo sabuni huosha nguo pia utumia kwa kuosha mwili sijaona iliyo na nguvu na nguvu ya kuosha dhambi ya Yesu iliyo ya sisi hizo nguvu ya kuosha Yesu yenye samani iliyo na nguvu ya kuosha dhambi zako. Ina nguvu za kuosha dhambi zako. Kurisiga. Kukura defiriza. Kura zako ngo tugire gute? Nimugire ngo haleluya. Amen. Haleluya. Damu ya Yesu iliyo ya samani ina nguvu ya kuosha dhambi. Ya Yesu uzutekereza ngo motife wogira Yesu yarapfuye akabambwa akava amaraso akababazwa kubera wewe gusa ngo wihane ukabyanga uzutekereza ko ari ndi comprendre wabona wovuga gute hari umuririmbyi waremze aravuga ngo utamula umunani injiri ya kuisiki muhando we Mungu wa wengi kwa makanisa yao Yesu tuishi Mungu wa wengi none niki tugire gute quelle formule tugiye kuja gusenga nimugire ngo amen amen tugiye kuja gusenga hari gahunda tugiye gukora nimugire ngo amen amen tugiye gukora gahunda yo gufungura abantu mu mapiriso nimugire ngo amen amen tukora gahunda yo gufungura abantu mu magereza ya Satani tugiye gukora gahunda yo gufungura abantu hehe mu magereza muzamura amaboko tubantu tutangire Munishia zaravuga ngo nilikupa muda wako dhambi zako
ukasema sikubaya sinema ukasema siku bado ikinyoma cha satani kitazoshira ngo nejo vuga ngo tomorrow deme kesho satani imana izizimu ambwira ngo ihane ikamevuga ngo zaba nihane iyo nivuga satani muri wowe nimubwira ngo haleluya ikinyoma cha satani kitazoshira nejo kandi burizivuga ngo niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi ntugire gute tunangira umutima shaka gura imigozi haracari ibyiringiro tuvuge ngo yeme amen wewe watekereje kwihana uca imigozi nimubwire ngo yeme amen tugiye kugufasha dukatagura tubomora urugi ubohewemo usohoke uhabwe kwizera gusimba izo mpamvu satani yakuzanye imbere uzitaruke uzicemo utatura ibyaha tuzogubwa neza akugubwa neza kukuri imbere ariko ni watura Imana kiranukiye kukubabarira Imana igutegeye amaboko haraceje amaraso fate mikoro muyihe Seruhanga se niko yitwa tuvuge ngo amen atukuze Yesu. abantu bagira impano z'indimi nyinshi ntibashira amakojude abantu bazavuga mu ndimi zaruka sawa Imana bamusha mugire ngo amen tugiye gusengera icyifuzo muriruka niturangiza ino mu bapasiteri hari abantu bazavuga mu ndimi abapasiteri ngo barahari hano pasiteri babashitse ibo ndandizeye nimubwire ngo amen haleluya. koga bamwe ko barabona ngaho twinjiye mu bintu bitariho ariko nuko nibwo bupfu bw'ijuru tuvuge ngo amen haleluya. ijuru ngo gishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa bakina mama hari abantu bazavuga muri za ruga hari ikibazo nibajije nayo ngo se kubera ko abagore b'abanyamurenge benshi batazavuga ruga nubwo bosenga vuga ngo ikinyabufura cy'ikinyamurenge
umukobwa mugasengana mukamarana icumweru ku musozi mwafunze, abahungu bose baba ngo topere selandre biri, umukobwa za mwana data ngo mwana we wowe yuvuze rugo muzi icyo namenye kibuza mubibona, tugira bake babazwe baza bavuga ruka. Uzi impamvu yabyo? ni ukwigira imfurakazi. Ni ukuri bazatinya kuvuga abakobwa z'amategeko ngo baramusetsa, kandi rugiga itangira izi mekane kibishere bangu uzamva ari tuntu tuje tudafite 12 naho abahungu kubera ko bazamasha bakabakubise none utekereza ko ari ni baki. none mwebwe mwese muzamufatwa ndimugere ku rwego rwo kuvuga indimi, twe ngo twatwirirwa tuzidondomana twese twe twasanze mwarakishijwe. Ayo makuru tuyarekeraho, nimugire ngo eme muzoza muvuga muri za ruga n'impano Imana yatanze kugira ngo tuzatuyivugira, tuzatuyivugamo, twadusenga, tunakora n'ibindi zigize gahunda. Esiko naparamiye cyane sinzi gusa naringize ngo mvuge kuko narindebye mbura umuntu utanga. Mwabonye hari abahungu bazamuye amaboko, hari umukobwa mwabonye murabapagani kubera kimwe mutaza musivuga. Abagore we waboneze none umwe yo president ko murano kuntu murushita abagabo, none mwese uzi ko mwaguye nyine uko bazavuga ariko nimugire ngo haleluya. Ni gahunda tugiye gukora, nushaka wowe uhagarare turabaza dusenge turi babiri, niturangiza tuvuge ngo eme aho isengesho riruze guhekera ndaza kugenda senga na groupe, no kuvuga ngo umurepresenta azoza korana n'abandi babifite n'abandi bafite iyo mpano. Tuvuge ngo eme no munsi nti dusenga mu kinyamurenge, tidusenga mu kinyamurenge, turasenga mu rurimi gusa rumwe ikimana ishaka arico kiba. Nimugire ngo eme amarangamutima tuyakuyeho, ibyifuzo byacu nine tubikuyeho, ikintu cyifuzo ni kimwe. Tuvuge ngo eme ni icumuka shaka ndabyizeye biraba. Zamara mako tucagaguriye sawa. Tuvuga kakanu tubari twamaduseka nushaka kuguma uguma turahire uratanga rero ya naringize ngo tuvuge ngo ahataru ubuzima ni ubesha mu byose urukundo ni utanga Imana iguheze umugisha n'ukuri. Asante. Uzamura amaboko bavyeyi bacu. Imana itubahire. Haleluya. 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 Haleluya.
autorité de moyens. malgré je donne la totale. Quindi assemble. Prédiction de l'âme. On de la sort. Akolomandre jenika. Sambre de vie. urakoze Mana. Nimugire ngo amen. Lebisela mona mandi andulu bakatubebe elubakanda mandu ya ndingili katusia barakatuma mwanze ya bingele elolo masante alua kodabea beni yako Hando vaya garna jana maho. tia tale itatia lota baze zingi Sangula angunga. batuka ya suka Ngalwa kikaundala ya za tera. ete nouveau Traga jeune mas. achechana. Semeni haleluya. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Turi kumwe twese. Yego. Turi kumwe twese. Cyane. Abize Yesu muzamu. Haleluya Yesu. Makambo izane. Nimugire ngo amen. Haleluya. Tugiye tugukora akantu mu rubyiruko hano. Mu rubyiruko nahaguruka umuntu uzuvuga mu ndimi nahaguruke tugira ubwoba ufatwe umwuka wera kugendesha ushoboze mugire ngo amen. Tugiye gutangira hano mu batambyi Banehimbaza. tugiye gutangira mu batambyi tugiye gusenga turasenga muri Luka ntabwo dusenga mu makuru yacu dusenga muri Luka dusenga tumaze dutangira rero muri tumare dusenga haleluya. Avugere tuvuge ngo amen. Ndashaka mwese mwikiriza tuvuge ngo amen. Amen. Mutuze Mana izikirisha abantu bizeye ubupfu bw'ibwirizwa. Mugire ngo amen. Tugiye gusengana n'uruzirwa. Tugiye gusengana n'uruzirwa. Senga Imana. Data mwiza wawe. Tusabe data wa twese ukora ibikomeye. Tubanze dutangire. Baba,
syndrome de Taudalarie. Tagolo mandala Marwate talilo. Sede kangulu Espatikeno. Sele drome Tarwatele Mariota. Dile mandala Ashikalamata. Standini mandala Tuatatitavo. Situazione di Mercaticcheno. Probele profele mandala Assolutamente. Standini mandala Capri de Bolosala. Probele standini mandala Situazione kangulu Probele pari Matadalo grome Probele Perenega Probele salire Probele sakone Probele mana Probele pari Andini sassole grome de garia Morgasio de mandila. Bene sanguini mari de strea Amen. Semeni haleluya. Tutange haleluya. Asema Bwana. Tusenga ubushake bw'Imana. Mugire ngo haleluya. Mana nawe. Asante Yesu. Kwinguriye. Mana nawe kukwinguriye. Pima. Mana nawe kugirira imbabazi. Mana nawe kwakirana urukundo rwawe. Mana igucira inzira. Mana igusohore. Mana kwakirana imbabazi. Haleluya. Haguruka dusenge. Tugiye gutanga haleluya imwe. Mwese muyakire. Tumara gutanga iyo haleluya. Dusenge. Tumara gusenga. Ngiye kwicara tumutekereze ko ndi wajane kuri. Muzamura amaboko dutangire. Zuberi kimala kima adini zala kite zumeli atri de la ko parimani de la kite zubana la kide la kolia ashiri bari de la sive zuadini atide adini mari de la sive dome kikele ko ashiri bari de la kime dumani atite la kruya asibe atite la bi adu ada la sive ma ashiwa de ni sike osari bari de la komia adini sari maria Dumanini akiteleba achiwe siri bardela ko zoferi baria trima adua de la kibaya ojer de la siba tende la frira si tanda la kolwa adini merdela ango wa telema tele boy dinima zo ala foria sik esele mari de la kos Nuatase. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Twongere amen. Amen. Tugiye kurimba karimbo kikora. Muzamura amaboko. Merci. Tuvuge ngo amen. Twongere amen. Abaririmbyi mufate za mikoro. Mufate mikoro tuvuga kakana. Tugiye kurimba karimbo kavuga ngo anafanya mambo ambaye mwanadamu hawezi kufanya. Yes. Ngaye ducurangire. Urebe hajya muza muririmbira. Vuga ngo sinarepese. Ntabwo narepese. Uwo ngayira kuririmba abarushije. Hadatika madalago. Tugiye kurimba karimbo mwese tufatikanye turirimbe. Tumara dutangirira mwe gushima twicara. Hallelujah. Wewe ni Mungu Ndio. upasua bahari. Aiwe! Wewe ni Mungu utuliza mawimbi. Wewe ni Mungu upasua bahari. Wewe ni Mungu utuliza mawimbi. Haufananishi
unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi unafanya Amen. Twongere amen. Haleluya. Twese tuvuge ngo amen. Mwese muri amahoro. Muri amahoro. Hari abantu bambwiye ngo kuwa kane ngo bumvishe ko umukutano ngo urangiye. Bamwe bavuga ngo twota umukutano warangiye. None naje tuvuge ngo amen. Numvisha ko kajwa ariko kanshikaho. Nimugire ngo amen. Haleluya. Ambwira ngo igiterane kigeze ku musozo. Nahise numva ngo igiterane kigeze ku musozo. Haleluya. Nanje numvisha ko karazoka. Nimugire ngo amen. Ntabwo twasenze ntitwatuja gusenga. Nimba umuhagarikiza atararambirwa dusubiremo aka kantu. Nimugire ngo amen. Tuvuge ngo anafanya mambo ambaye wanadamu hawezi kufanya. Anafanya ishara ambayo mwanadamu ni ukuri simbibonye, ariko umutima uzungira umunsi nzahimba indirimbo ya mbere. Nzahimba indirimbo ivuga ngo ibyo Imana izikora birenze ibyo abana bacu bakora. Nimugire ngo amen. Haleluya. Ngo nukumbara umuntu agahinda ngo adafite igisubizo cyako. Nimugire ngo amen. Ngo igakuraho umuntu ibikomere ngo we yari yarasinye ko bizaba iteka. Gusa nayihize mu 2010 nimba ari na 10 2007 nibwo nahize ndangize ngire ngo ndikakaza ngo ndahimba indirimbo ndananirwa mare kunanirwa nja gusaba imbabazi. Ndavuga ngo nahize umuhigo none wananiye. Nari navuze ngo numara akagahinda nzohimba indirimbo none yananiye. Ko ndagira ngo nkoragoza igitero nagira ngo ushaka ijwi kandi ariko uko biraza indirimbo ya mbere nzovuga imbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Ejo bundi nibwo natangiye kumva icyizere ngo uziko yandirimbo bose ayihimba. Nimugire ngo amen. None nimba mugifite amahoro mu mutima mureke tuvuge ngo Mana uzikora ibyo abantu batubwira gute batoshobora kandi izikora ibitanga umwana w'umutato natekereza tonavuga ngo Yesu ngaruko chakora n'umudamu abanyamurenge bazabita unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawafanishi haufanya na kitu kingine kama jina
mana y'imbaraga turagushimiye